For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Wala Menteri Rangba Kejala Assam Uhimanta Biswa Sarma ula Kynnoh bagajing ai degree jong Sekolah University of Science and Technology Meghalaya USTM bagi dei kiba Thok. Hendrai Chief Secretary Kejala Meghalaya ubak DP Wahlang ulaong bagi degree kibala ai dekene ke Sekolah USTM kilong kiba yeng bat kibala pediang kat kum kaan. USTM এখন fraud হয় তাত PhD বিক্রি হয় মোৰ ওপৰত যদি কেছ তেছু কৰে কৰক মই ভালে পাম ইটি যে ফ্ৰড হয় এতিয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মনিটৰিং কমিটিটো গৈ আছো পাহাৰ কাটাৰ ওপৰত আমাৰ পিটিশনো ৰেডি হৈ আছে তাত ডিগ্ৰী পৰীক্ষা তাত একোৱে নাই গতিকে এখন ইনষ্টিটিউচনৰ কথা পাতি লাভ নাই অসমৰ কিছুমান বুদ্ধিজীৱীক তেওঁ ৰাখিছে আৰু নিজৰ লগত তেওঁলোকে মাজে মাজে কৈ থাকে আৰ্থিক সংকট মানে এটা ফৰেনৰ পৰা যিখিনি পইচা পাই আছিল সেইখিনি ৰাস্তাটো আমি বন্ধ কৰি দিছো না এটা নেটৱৰ্কৰ পৰা তেওঁ ফৰেন ফান্ডিং পাইছিল এই ৰাস্তাবিলাকো আমি কবাত বন্ধ কৰি দিছো আৰু হয়তো বহুত পইচা থাকিব পাৰে নাটকো কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি কান মানুহজনটো টোটালি ফ্ৰড হয় না কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এজন ফ্ৰড কেনেকে OBCৰ ফলছ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট লোৱা মানুহ এজনৰ কথা কেনেকৈ আমাৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে ইমান প্ৰশংসা কৰিব পাৰে মোৰটো হেবিলাক চিন্তা কৰি অসমখনৰ ভৱিষ্যত লৈ পেলাই মোৰ টেনচন হৈ যায় Chief Secretary Kejala ubak DP Wahlang haka khat pratarek urempang arajar arpusan ulaong bagi degree kibla ai dekat Sekolah USTM kilong kibayeng kat kum kaan bat ke USTM ke dekat Sekolah Kejala bala thawa kat kum kaan kibla menjur dak yeng dor bartawan Kejala Chief Secretary ulaong ro bagi degree jong ke USTM ke kibla itu dak UGC komta ke jengkeli kam mi satya bakin dei ke Thok ka USTM ke dekat Sekolah ke Shisha bala kershan ro ke Sekolah dak Sarkar Meghalaya Laban ong bakan ni kejengkeran ubak DP Wahlang kala longruk kum kejubab ke Basyai Kedar ya kejengken Thok jong Menteri Rangba Kejala Assam persya ke USTM. Nakaliang jong ke USTM kala kentat ya kejengken no jong Menteri Rangba ke Assam haka khandau trek urempang arajar arpusan da ke bakeno bak Sekolah ke de ke Bele Thok bak ke USTM kala penpau bakan ni kejengken no kalong tangban penthok bria ya ke Sekolah ke Bela Sengnar ukasnam arajar katwe. Lapan pau bak USTM ke de ke Bela yo kejeng itu de ke grade A nak bagi dekat Sekolah kabla penyat di Rishimet benengkong akatan stelam mingi jonggari kabandan haka top 200 universities hagari ya kabla lek dekat NIRF jong ketenat pulih putih ke Sarkar India berkelawan ke kedan kabasan puar ke Nature Index kabapeni bagi jengai jihikai kalong bapaka ke USTM kelepan pau bagi jengkenok Menteri Rangba Kejala Assam kalong kabamdan nongrem bagi jengkenok kilong tangban pentok priai ke jakap pulih ke belayo ke jeng itu ban penduk mensi bagi hajar ngut kisam la pulie kinong hikai bat kinong wat benia ke bekon ban poi syakathong ke USTM ke lepen pauru baka pediang ya kanu kanu kejeng wat benia ne jeng pendlong ya kejeng toket ke benia dagi bor ke beri kemi bakin pensisha halor kini kejeng keno baro USTM is a state university. As far as we are concerned, it is mandated by the state legislative assembly of the state of Meghalaya. The degrees are recognized by UGC. The degrees are recognized by the medical council. Therefore, there is no question of it being fake. It is a genuine university and it is supported by the government of Meghalaya. Thank you.